Ni urugamba rukomeye rukomeje guhuza inyeshyamba za M23 ndetse n'igisirikare cya leta FARDC ndetse gifatanyije n'igisirikare cy'u Burundi FDNB no kurwanya umutwe w'inyeshyamba M23 bareba yuko hari cyo bakora cyangwa se cyo bahindura kugira ngo intambara ibe yafata. Navuga ko ari umurongo muzima kubijyanye no kuba bahagarika urugamba ndetse no kwigarurira ibice bigiye bitandukanye byigaruriwe n'inyeshyamba za M23, hanyuma leta Kinshasa ndetse n'igisirikare cy'u Burundi kikaba cyagira gute cyabyigarurira. Hagati rero ku mpande zombi ndakubwira ukuri ko bikomeje kugenda bigorana, kuko inyeshyamba za M23 ziravuga ati ntiturekura, mu gihe n'igisirikare cy'u Burundi kivuga ati natwe ntiturekura, tugomba gukora iyo bwabaga kugira ngo tugire gute tube twagira ibice twigarurira ndetse n'ibyo twambura abantu barwanyi ba M23. So byose rero ugiye kugenda ubyumva muri amakuru bisa nkaho ari ubusesenguzi, ariko tugiye kugaruka ahanini kuri update z'amakuru agezweho nyine mashyashya y'urugamba rwabayeho, ariko turarebera hamwe ibitero bya drone byabayeho no munsi. Ni ibitero navuga ko mu buryo bumwe cyangwa se ubundi ari ibitero bikomeye cyane, kuko kuri ubu ngubu kugeza kuva mu masaha mu gitondo kugeza amagingo aya ngaya ibi bitero birerekana cyangwa se biragaragaza ko izi nyeshyamba za M23 zamaze gufata indi myanzuro ikomeye cyane. By'umwihariko twavuga nk'umwanzuro wo kutangira kurasa drone za FARDC, kurasa drone z'igisirikare cy'u Burundi. Ngira ngo beshi muri mwe murabizi yuko ari drone zijya zituruka mu Burundi zikaza kurasa M23. Byose rero ni ibintu tugiye kurebera hamwe tukamenya bihagaze bite, ese byifashe bite, ese kuri ubu inyeshyamba za M23 ziri kubarizwa hehe, ese igisirikare cya leta FARDC cyo kiri kubarizwa hehe, ese FARDC igeze hehe ihashya inyeshyamba za M23 cyangwa se M23 igeze hehe, igira gute irwana na FARDC, Wazalendo ndetse n'igisirikare cy'u Burundi FDNB. Byose rero ugiye kugenda ubyumva muri ano makuru akomeye cyane. Hanyuma turagaruka ku bitero karundura by'urugamba rukomeye cyane rwabayeho kuri uyu munsi, aho rwabaye n'ubundi hano muri kino gice n'ubundi cya Repubulika Iharanira Demokarasi, aho zino nyeshyamba za M23 ubona yuko zagiye zisa nkaho zishaka kwigarura ibice bigiye bitandukanye. Nahitwa Rubutu angani muri teritwari ya Warikare, bisa nkaho ari umuhanda werekeza muri Gisangani. Hanyuma rero anga hakaba haberemo urugamba rukomeye cyane kubera ko inyeshyamba za M23 zashatse kwerekeza muri Kisangani, ariko batangirwa n'igisirikare cya FARDC ndetse na Wazalendo. Hari amakuru avuga ko hari n'ababirigi bari bazamutse bakaba babiguyemo. Tugiye kugenda tubirebera hamwe. Hanyuma amakamyo ageze kuri 6 yagaragaye hafi ku mupaka Katumba, ni ku mupaka uhuza Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ndetse n'igisirikare cy'u Burundi, aho bivugwa ko yaratwaye igisa nka zahabu cyangwa se nk'amabuye y'agaciro yerekezwa mu gihugu cy'u Burundi. Bigaragara ko ari ubucukuzi bw'amabuye y'agaciro bwakozwe mu ibanga rikomeye cyane n'igisirikare cy'u Burundi. Tugiye kugenda tubirebera hamwe. Ese Evariste Ndayishimiye uvuga ko ari gufasha Kinshasa cyangwa se ari gufasha mugenzi we Felix Antoine Tshisekedi Chilombo, nyakubahwa perezida wa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, bakaba bakomeje kugenda bacengacengana. Ibi byo murabyumva ute? Murambwira muri comment, hanyuma tubane muri aya makuru akomeye cyane tugiye kugenda atubabwira. Hagati aho turabwira ko muri Warikare hubuyemo urugamba rukomeye cyane, ni inyeshyamba za M23 bigaragara yuko ngo ziri gushaka kwigarurira agace kitwa Musikenene, ngo hanyuma akaba kerekeza neza ahitwa Butembo. Ahangaha nyaboneka bakajya kwigarurira uriya mugi, dore ko byamaze kuba bishyirwaho akadomo. Ibimenyetso byagaragaye yuko izi nyeshyamba za M23 ngo ziri gushaka kwigarurira umugi wa Butembo. Hagati aho turajya kuri diplomasi, tubabwire ko hagati y'u Rwanda n'u Burundi umwuka ukomeje kuba mubi cyane, barikomeje kugenda babwirana amagambo akomeye cyane. Ibi bikaba ibimenyetso bigaragaza intambara yeruye hagati y'u Rwanda n'u Burundi, ariko ntawe ubyifuza. Ariko nkomeje kugenda mbikurikiranira hafi ndeba ese koko Evariste Ndayishimiye nkuko akomeje kugenda abivuga hirya no hino ku mbuga nkoranyambaga zigiye zitandukanye, ese birashoboka ko yagaba ibitero ku gihugu cy'u Rwanda? Ese u Rwanda rwo rwiteguye ute cyangwa se u Burundi bwiteguye gute? Ko bigaragara yuko ibimenyetso byerekana ko hombi ku mpande zombi bakomeje kugenda nyine bashakisha umubano utari mwiza. Byose ugiye kubyumva. Nitwa Pacifique
wahageze nahangaho nyine uzajya ukura amakuru y'ukuri, amakuru akomeye cyane. Yego n'ahandi barayatanga, ariko ndababwiza ukuri ko nzajya ngerageza kugeramo imbere nkababwira nyine uko byifashe. Amwe mu makuru mfite ntaho nzazinzika ngo ndeke kuyavuga, ngiye ya makuru mfite nzajya nyavuga kuko ndi umunyamakuru, niko kazi kanjye. Hanyuma ndagira ngo rero dutangirane aya makuru akomeye cyane, ariko tuyatangire wakanze kuri subscribe, kuko gukanda subscribe ni kimwe mu gikorwa cyiza cy'ubufasha ushobora gukora. Hanyuma iyo umaze gukanda subscribe uhita unyandikira kuri 0749468462, hanyuma nkagushyira ku rubuga rwacu rwa WhatsApp amavideo y'intambara ibera mu burasirazuba bwa Kongo, ndetse n'amafoto n'amashusho nyine bigaragaza uko intambara ikomeje kugenda yitwara cyangwa se imeze, byose ukajya ubisanga ku rubuga rwacu, kuko hano ntabwo twemerewe kugira gute kubinyuzaho. Ubwo rero shuti mukunzi wacu, ushobora kutwandikira kuri iyo nimero nari nkubwiye, ni 0749468462. Iyo niyo nimero yanjye ushobora kumboneraho, hanyuma nkahita nkushyira ku rubuga, ubundi ukajya ukurikirana amakuru wibereye aho uri. So ndagira ngo rero tutangire amakuru yacu, hanyuma tuyatangirire neza ahangaha muri Uvira. Hagati aho hari agace kitwa n'uduce tugeze muri 3, ariko arako bita Kawezi, hari ako bita Mungutwe, ndetse n'utuce tugeze muri 2. Hari ako bita Kiriba, akaga kari kadeployinzemo abamilisiyoneri. Utu duce rero uko ari 2, ndakubwira ukuri, utu duce twabiremo urugamba rukomeye cyane kuva mu masaha mu gitondo kugeza amaginga ngaya. Inyeshyamba zayi mu 23 zageragezaga uburyo butatu bushoboka ko bakirukana Wazalendo, FDLR ndetse na FARDC n'igisirikare cy'u Burundi mu bice by'umwariko baherereyemo, ariko bikanga ukabona ko hari ibintu byari byakomeje kugenda bigorana. Izi nyeshyamba za M23 zakoze ibishoboka ibyo aribyo byose, ariko biranga. Hagati aho tukiri kuri ibyo ngibyo, tubabwire ko hari ibitero byagabwe ku saa 9 mu kanya katambutse mu masaha mugoroba, ubwo urumva ni mu gicamunsi. Hagabwe ibitero by'igisirikare cya leta FDNB ndetse FARDC ndetse n'igisirikare cya leta y'u Burundi. FDNB nyine bari bafatanyije, of course birumvikana. Hanyuma bagaba ibitero kuri M23. Hanyuma kugaba ibitero kuri zino nyeshyamba za M23 byerekanye ko izi nyeshyamba za M23 byasaga nkaho bari biteguye yuko bashobora kuza kugabwaho ibitero. Hanyuma murumva ko nta kindi cyakurikiye usibye ko n'izi nyeshyamba nyine zashatse ubundi buryo zakoresha, hanyuma zikaba zakirwanaho. Nibyo byabaye, birwanyeho, nibyo niko kuri, birwanyeho. Ariko mwuko kwirwanaho kwabo hari ikindi kisa nkaho kidasanzwe cyahise kivuka ako ka mwanya. M23 iri kugabwaho ibyo bitero kubera uko bahise bigarura uduce tugeze muri 2. Kawezi kabisa ubu tuvugana amaze kuvamo. Kawezi yavuyemo, Kiriba yavuyemo, Sange nuko, Runingo nuko, ndetse n'utundi duce tugiye dutandukanye twagiye tuvamo. Ariko ahitwa Bwegera byagoranye. Ahitwa Bwegera ni mu kandi gace gakomeye cyane, kabarizwamo izi nyeshyamba za M23, ariko aka gace kakaba kakomeje kugenda kaberamo urugamba. Navuga ko ari urugamba rutoroshye nyaboneka, kubera ko zino nyeshyamba za M23 bigaragara yuko zo gahunda ni imwe gusa, ni ukwigarurira uduce barangiza bakerekeza muri Uvira. Ikindi cya kabiri gikurikiye ni ukurwanya byihariye cyangwa se by'umwihariko kurwana mu buryo bukomeye cyane. Izi nyeshyamba za 23 zikaba zakirukanwa neza hano muri buno burasirazuba bw'iki gihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Hagati aho bikaba bigaragara ko ari ibintu bitoroshye babikomeje kugenda biba mu buryo bumwe cyangwa se ubundi. Navuga ko bishobora kuzagenda bigorana, ariko nubwo bikomeje kugenda bisa nkaho bigorana, 23 yo ihora yateguye ibimenyetso biba bingeraho binyereka neza yuko bamaze gutegura nyine iyi ntambara. Hari drone zakundaga kugabwa kuri M23, drone zo mu bwoko bwa kamikazi ndetse na zino zo mu bwoko bwa Shashikane. Izi drone zavugutiwe umuti kuri ubu, nyeshyamba za M23 zazivugutiye umuti. Hazanywe igikoresho gisa nkaho ari radari cyazanywe n'inyeshyamba za M23
ngo cyo guharasinga ibitero by'u Burundi, by'abasirikare b'u Burundi, by'umwihariko bya drone zikunze kubibasira ahanini zikanivuganamo abasirikare batari bakeya muri MV3. Hanyuma iki gikoresho cyazanwe ngo ni igikoresho kigiye kujya gikoreshwa by'umwihariko mu bice by'umurenge kirinda abaturage, ngo ahandi hazakoreshwa ibisanzwe. Hari indi ntwaro yitwa Shitani, iyi ngiyi yazanywe muri Uvira, igiye kugira sa yitwa Mwenga ndetse naho bita Mfizi, hano mu Mahoho Plateau ndetse n'Amamwaye Plateau. Bigaragaza ko nyine urugamba rugiye kugira gute gufata indi ntera. Niba leta ngo y'u Burundi yanze imishyikira niba navuga kugaba ibitero kuri MV3, niba navuga ko yanze imishyikirano, gusa nta hagati y'u Burundi na MV3 nta mishyikirano irimo. Ubwo ngubwo nyine ingabo z'u Burundi zikubitwa zizemera zivemo, hanyuma MV3 nikubitwa nayo izava mu bice nyine byose yigaruriye. Niko gahunda zubatse. Anga nyine ni mpanguhe. MV3 ni barangara irafata gace. MV3 ni irangara, FARDC ndetse na FDNB barafata gace. Niko bimeze, niko urugamba ruhagaze kuri ubu. MV3 iri gukubitwa, iri kuraswa, FDNB iri kuraswa, FARDC iri kuraswa, Wazalendo bari kuraswa ku bwinshi. Ibyo byose rero ngira ngo muri kubyumva neza cyane. Intambara buri of course bari intambara ku mpande zombi nyine babahanganye, kandi bose babarasana. Niba ari MV3 ibiraswa, niba ari FARDC ibiraswa, niba ari FDNB ibiraswa. Mujye musobanukirwa, ntago MV3 igira sa yonyine ngirase ngere kwa mbere igeze ku wundi iri kurasa. Hanyuma anga nabo babaraswa, ariko wenda nubwo bitavugwa ariko biba byabaye. Hagati aho ngaho rero ajya ngo mbabwire neza ko intambara nyine ni intambara. Mujye mumenya byose yuko biba bitoroshye ku rugamba, ntago biba byoroshye nyaboneka, ni ibintu biba bikomeye cyane. Hagati aho andi makuru akomeye cyane nababwira, navuga ko ari makuru atoroshye by'umwihariko y'urugamba rukomeye, nahitwa Murenge. Kuri ubu habarizwa abaturage mu bwoko bw'abanyamurenge bakomeje kugenda bahura n'uruva gusenya. Nk'ubu ngubu habarwa abandi bageze muri 6 bishwe, ariko hatamenyekanye icyagize gute, atamenyekanye icyo bazize. Hanga rero ndababwira ukuri ko ari ibintu bikomeje kugenda bifata indi ntera mu buryo bumwe cyangwa se ubundi, bikaba byakomeje kugenda bigorana. Abaturage mu bwoko bw'abanyamurenge bakaba bakomeje kugenda bapfa umwe kuri umwe, urusorongo, bishwe na zino, hari abo bita babirozi bishambuke bayobowe n'umugabo bita Ngoma Nzito, ndetse n'uyu nguyu uyoboye baza Mike Fafa bita Foka Mike, wahoze ari na uyu nguyu wahoze ari guverineri wa Sud Kivu. Hagati aho ngaho rero ngira ngo birumvikana ko biba bitoroshye nubwo bimeze uko nguko. Hanyuma andi makuru namaze kuba nkurikirana neza cyane gatanu kuri kagenzi kako, biravuga ko ahitwa Shabunda, ahitwa Kanyora, ahangaha naho bita Nzibira. Yego ndabona makuru ari kungera bavuga yuko ahangaha hitwa Nzibira ndetse na Kanyora hari ibindi bitero bya drone zigeze ngo kurenye zazamutse zikarasa ku nyeshyamba za MV3, aho hari amakuru ari kugenda hwihwiswa avuga ko hari abasirikare bageze ku 8, ngo hagati y'u8 n'9 ngo bashobora kuba bagize gute bishwe cyangwa se barashwe n'ibyo bitero bya drone zavuye ahitwa Gisangani zikarasa hano hitwa hano bita Kanyora ndetse naho bita Nzibira, ni muri teritwari ya Shabunda. Hanga rero haravugwamo ibitero bikomeye cyane nyine byabayeho bya drone, ndetse byanivuganyemo abasirikare ba MV3 batari bakeye. Urumva niba abasirikare ubundi y'abasirikare barenze na 3 buraba bari beshi cyane. Aho ngaho rero urumva ko MV3 bayikozemo akazi, kugira ngo ni ibintu byumvikana yuko FARDC ikomeje kugenda igwiza imbaraga ku bwinshi zo guhangana n'umutwe w'inyeshyamba witwara gisirikare wa M23. Hanyuma andi makuru nihuse nabagezaho amakuru atari hivumbi. Biravuga ko mu gihe MV3 araswaga aho ngaho witwa Nzibira ndetse na Kanyora hano muri teritwari ya Shabunda, nawe yari yakamejeje ahitwa muri teritwari ya Warikare. Teritwari ya Warikare ni imwe muri teritwari zikomeye cyane, ndagira ngo munyumve neza. Teritwari ya Warikare ni imwe muri teritwari zikomeye cyane, kubera ko iyi teritwari ya Warikare ndakubwira ukuri kari teritwari ikomeye cyane, imwe muri teritwari zifite ubutunzi kamere cyangwa se ubutunzi nyine bw'amabuye y'agaciro menshi ashoboka
yo mu bwoko bwose bushoboka nyine akunda gucukurwa hano mu burasirazuba bwa Kongo. Iyi teritwari rero ni imwe muri teritwari leta ya Kinshasa yatsimbarayeho yarwanyeho kurusha izindi teritwari zose, nubwo yaje kwamburwa Rubaya, kimwe mu gice gicukurwamo amabuye y'agaciro menshi cyane. Ahangaha rero naho harimo amabuye y'agaciro menshi kandi ahenze, harimo n'ibirombe bikomeye cyane byitwa Alpha Mine, n'ibirombe bikomeye cyane ku isi, bikomeye cyane bicukurwamo amabuye menshi y'agaciro cyangwa se bitunganya amabuye menshi y'agaciro, ni iby'Abanyakanada. Ibi ngibi rero amwe mu makuru ufite nuko bishobora kuza kwisanga mu maboko y'inyeshyamba za M23. Ikindi iyi teritwari yose nayo ikaza kwisanga iri mu maboko y'inyeshyamba za M23. Ushobora kubivuga ukavuga ngo nayanjye, ariko niko kuri guhari, kuko M23 inyuri ahitwa Shabunda hano muri Sud Kivu, yarenza ahitwa Kanyora, irengaho bita Nzibira, iraza ikubita muri teritwari ya Shabunda, ifata ikibuga cya Nzibira cy'indege, irakomeza yinjira hano muri Rubutu, hano muri teritwari ya Warikare, isa nkaho yinjira mu muhanda werekeza muri Gisangani, hanyuma ikatinga ibice byose byerekezaga muri Warikare. Bivuze ngo nta basirikare baturutse Gisangani bashobora kuzamuka bakaza hano muri teritwari ya Warikare, kubera yuko hariyo uruzitiro rw'inyeshyamba za M23. Biragoranye kuba hari abasirikare bazamuka baturutse muri Gisangani bakaba bakerekeza mu bice M23 iri kubarizwamo, kubera yuko nyine M23 yahita batega ambushi hanyuma bose ikabarasa. Anga rero abari kurwana hano muri Warikare bose tubibutse yuko nabari basanzwe barimo, kuko amwe mu makuru mfite, igisirikare cy'Ububirigi cyose ko aho kiva kikagera cyabarizwaga muri teritwari ya Warikare, cyose cyafashe rutemikirere cyerekeza muri Gisangani. Bivuze ngo niba barafashe rutemikirere nta gahunda yo kugaruka, kuko niyo bagaruka bari muri riske zuko M23 itirasa iyo rokobuteri yabibazanye, kubera ko M23 isigaye ifite imbaraga zihambaye zo kuba yarasa indege yariyo yose. Hagati aho rero M23 ibasha kurasa suko yi25 ikaba yarasa yahanura drone cyangwa se kanaziyobya, byo birumvikana ko ari ibintu bikomeye cyane. Hanyuma iteritwari ya Warikare rero ikabiri kubarwa ko izi nyeshyamba za M23 zishobora kwa zongeye zikanayigarurira mu buryo mwe cyangwa se ubundi, kuko niba bamwe bare hano hafi no ku birombe bya Alpha Mine bari hafi kuhagera, abandi bakaba ari bitwa Rubutu. Bivuze ngo Warikare centre yose iri hagati y'inyeshyamba cyangwa isi hagati mu maboko y'inyeshyamba za M23. Isaha ku isaha igihe babishakira bashobora kuyigarurira. Byose rero ngira ngo murabyumva neza cyane ko bigize gute bitoroshye. Andi makuru mfite navuga yuko muri Rubero, teritwari ya Rubero, hari agace kitwa Kageri ndetse n'akandi kitwa Kasuo, hari akandi gace kitwa Musikenene. Utu duce rero tugeze kuri dutatu n'uduce kuri ubu twabarizwagamo ingabo za leta. Gusa ako bita Kageri ndetse na Kasuo kabarizwagamo abo bita Wazalendo cyangwa se Mai Mai Kifuafua, zino zitandukanyije na FARDC. Hanga rero aba bari babarizwagamo, amakuru mfite nuko biyunze kuri M23, hanyuma utwo duce bakata badukaba cyangwa se twabo nyine tukaba twagiye ku mutwe nyeshyamba za M23, hanyuma bakaba ngo berekeje ahitwa Musikenene. Ahitwa Musikenene na ahantu ha deployinze intwaro nyinshi cyane za Musahada, hariyo na za BM21, hakabayo akaba na za Burende n'izindi ntwaro zigiye zitandukanye zikomeye cyane zirasakure. Izi ntwaro rero zikaba zimaze imisi zihungishijwe zerekejwe muri Beni, mu mujyi wa Beni, aho zanyujijwe mu mujyi wa Butembo. Hanyuma Butembo abaturage bagerageza kubaza bakavuga ati bagiye kurinda umutekano wa Butembo ndetse n'uwa Beni, ngo ntibagire ubwoba, ngo nta inyeshyamba za M23 ngo ziri hafi kwinjira umujyi wa Butembo. Kandi amwe makuru mfite nuko inyeshyamba za M23 ngo zimwe na zimwe zatangiye kugenda zinjira muri Butembo buhoro buhoro, ngo bakomeje kugenda bakurikirana umutekano ngo uko wifashe, ngo uko abaturage bameze, muvuma nyine uko ihagaze, hanyuma bazamenye ngo bazinjirira hehe, ngo Butembo izafatwa ute. Nuko izo nyeshyamba za M23 zikora. Byose rero ngira ngo muri kugenda mubyumva. So twihuse rero kuri diplomasi tubabwire ko u Rwanda n'u Burundi hari amakuru nasomye avuga ko bikomeje kugenda birebana ayingwi. Hagati aho Evariste Ndayishimiye na nyakubahwa Perezida Paul Kagame ntago bavuga rumwe kuri ubu ngubu. Muri ibi bihe bigaragara yuko ibintu bikomeje kugenda bigorana mu buryo bumwe cyangwa se ubundi. Mama 23 ikomeje kugenda iteranya nyine u Rwanda n'u Burundi, kubera ko u Burundi buvuga ko M23 itabaho ahubwo wabaho RDF, mu gihe RDF ivuga ko ntaho ihuriye na M23. Evariste Ndayishimiye yarutse kuvuga ko Uvira nifatwa azahita yataka Kigali nta kabuza, ngo anyure ahitwa mu Kirundo.
tayari rero byifuzo bye bya biri hafi gusubizwa, dore ko Uvira igiye gufatwa n'inyeshyamba za M23. Hanyuma rero ndabashimiye, amakuru yari menshi mu mujyi wa Goma, hari amakuru ari kuhavugwa. Ubwo rero dukomeje tugende tubana mu makuru mu gitondo, byose ndaza kubibakorera neza cyane, hanyuma babwire uko byifashe. Nitwa Pacifique, ni Mki Official, dukomeze kugenda tubana umunsi ku munsi. Mukande kuri subscribe. Ndabashimiye, dusubire mu yandi makuru aza kuba akurikira mu kanya karibuze mu masaha mu gitondo. Ciao ciao.